Mesane wo adinhia e attention TV so dia na nsem ayekoso e Ghana mem ha se ana me be social media entertainment ana me be mo na enne Manasseh ankasa ababontia wo de nsem ba komenu abeto abontia wo chi matwere se e kamya kwaye se edumu anije no ho se ne Arrést e ba ya na posifo na okodi ya posifo akache na ni na mu no de nchiremu nkese chinchire chimpa ababesom Ghana fa wo chiri matwere se ne Arrést na kra na hyeda anya asem ya na ohwe ba Ghana ha ne toss awo ye ne nyama bi a woye ana ende chesa rape case bi ebepie mu a enam so ma posifo e ba ye ebeche no ekwa posi akache na ensem no Manasseh esanso edibi keka ho a ebusua esese wutie enye se mekacho ye beko ne akuti na so ansa na menka wo se number no eye 0548302985 ni na eye Queen Basti Foundation wono woni biajanka mobrowa ene husia ana wohwe eno nte ebusua fa hodom Queen Basti na nyame ana bishop papa me Manasseh 2009 na me ne Subscribe to Ghana Update for latest news. Ana me free nkoko e call brekum eti me kodru brekum no me call radio so Chris FM na me call Cāse eti me Cāse the next day enipa bai me call na ye aduro na me de call na me de adwuma enenam bitim hihye adwuma wo brekum cultural center na bubuafo asore di freni eni ate ade be kina me din nam krum ho nyina but se obi ama asore ho no mo a na woni nipa kro bi jimi din wo brekum cultural center na radio na me preach wo so no e ho na yo post preach na me ye all night ono so ye all night na ade be chi no me see enkrofo etimu di e can say omu tape ana wireless we said it to for kana no na e hye taramoso hu sei ahimachi 5 na obi asim efiri dwabo so ayi so eba eurade na nkrofo efiri ekrom eba mpaibo na ade be chi no na cultural center wa yema obi oye brekum ni bia no awonim osofo oba brekum cultural center na ye fe ne eja kwankyere awo be program so no it was me when I see the world changer and I may come and say papa na me ba be duru baby enti eja kwankyere me na me go brekum cultural center samre na yo po so asori ya tofom eti nkrofo bebre eti se maba no na nkrofo ba me church ho na yo poi so eba asori ho bi my sister gege the bro school to see you know so is that you Manasseh? I remember pa oba pa fusua yes eyemia eja kwankyere obrekum cultural center so me can we abo say me can nkrofo bebre be hase a comment yes enti brekum cultural center e ho na me kwaje ye na nkrofo firi yopo no eba me church e wo Kato from Kato to can I say cultural center na winya beduru we ho no mo a ya kwankyere nko a na me nya asori nru 20 or 30 minutes o da bi cause me kone nipa ne gum adwumayefo no so gum dada me ye worship kakra bi wie ya na ma hye nkom mienu miensa na ye miracles ni wi afi Manasseh because radio no so no me ye nsenchene wo radio no so ma wo tie no uyem kura timi hyewo we yemu timi hyew enti ade ba kine nipa no gu ho ba mo ba na me yemu nkonya kakra wi a na fie no maka cho se me tenase brana me moa wo ba men kasa bebiri enya no kre enipa no amde na ba ye adwuma no me de na convince wo but me na wo betre manim no bibia ni wa mbe hu na me ka kire wo nti obi so ba men kasa bebiri ka wasem na me moa
But way by ya. I was saying the one who set you up with the lady. Yes. Subscribe to Ghana Update for latest news. Yes. My lovely sister, Araba stamp real. Say na eye azana. You see? And your tenants, you can was somewhere. Oh, Nedipa, and you can was somewhere. Confer 5 million bra, confer 2 million bra, confer we bra. Na ya miyama chichiri ni ya maname di amao. Na diwa Nedipa si bame hono, ya bot tent. Ewo, chiri nyina. Na anwe diendodo. Me dani krodu ya nyina butu ye. Brekum krono, dane ye. Obi ye brekum ni ya. Awo me page so a unim di America. Na unim gebi eba ma sore. Na omu nyina free yopo ho na eba. Sana yopo na mo musika mo ba me ho. Ombetoto oye wo me ho a na omo de ko yopo ho. Na yopo di me oye na preachi na o de edi matama kire ne nsore ma. Enti we nyina achi no me wo ho no one day na lady bi ba me church wo. Ne ho fefefe. Na ge yi ni me ebe ye close. Ono me di nkomo. Ono me ye nice. Na me wo brekum ho no. Edom ne ba ya ma me nya brekum assemblyman e ma ne ba me mpa ebobi. E na me ka kire assemblyman ne say me pe ba bi a ibe move akwa ya asore. No so okay wate. E na assemblyman ne ka kire me say woni papa bi. Na papa ne morofu bi na ye adwuma. Na adwuma na no mo ye so mo be sisi factories. Okay, Osi Manasseh, the way changer is true. That time, one of my friends said about you. All right, okay. Mate. Enti, onse omusi, who say na omusi ni tisa sorry dan na kesi pa. Ena ombesisi bi. Na mrofo no call ye no mo amfa machines na besisi nti dan no na aka ewurem. Na ye wo baabi o mo frɛ ho Kotokuma Junction. Enti mimi call papa no ho assemblyman no ho na odi me call papa na ombesi factory no ho. Papa no so ba me church ni bi. And also the way nipa ni si ba no or the hobe mame. And I'm so akamate. Subscribe to Ghana Update for latest news. Yes. Jemfi Owusu, I was Manasseh the way changer is 7 years old now. Yes. And a papa nete who say homa me. And I'm a more mukodo doso. A copra nyina. And I'm a trim konyama akoma 1,005 edukugu. Manasseh the way changer and a cotton and a divine ha and I'm doing with macro.